молочнее колбаска. Сейчас она достает. И что ты будешь? Коза. И того, и другого? И побольше? Ты весь не сена. Вот так, да? По очереди. Разбавлять будешь? Сверху досом, да, с вишней? Бесплатный автобуста қайтып барамыз. Поликлиникаға барған едік. Бүгін ортопедқа бардық. Ортопед аяқтарын қарады. Нормально дейді. Бүтін автобуста бір біз ғана отырып қайтамыз. Біздің личный автобус. Да, енді бірін бір қата кіші бар ие. Істесейсің ғой қызым? Дәмді ме? Дәмді ме дейді? Мәмі дәмді ме? Біздің үйлер уже көрінейді. Салауат кетіреді. Нәрсейсің қызым? Нәрсе сөйлейсің сен? Бүгін үйлендіріп өпчем дейді обиым. Обычно мұны ғана кіріп кеткен еді мына. Мына уже радужный жеттік. Радужный домлары көрініп тұра. Қазір мына бір ылғаш көрсетті. Вот мына сары домлар уже радужный. Біз автобустан түштік. Автобус тігіндері кетіп тұқтайын да. Все. Үйге қайтарыз ма? Қантыша келерге тиіші әрі бүгін тағын. Қантыша апалар білән дәш келесі олар. Көп марада ма не? Ильяса я тут роль нам да меня. Мне так обидно стало. Почему я всем ем? Надо в şeyler ziyemem. Kapı natı buli. İlyas, senin elin koya? Hı? Sen yaratasın mısın? Nece gidip? Öpitesin mi? Kaya nece öpitesin? Nece öpitesin kretinde? Bebeğin öpitinde? Koya bebeği. Bana bilesin misin? Bana bilesin mi? Şöyle yaratasın da. İsmini çık, ana ismini çıksan. Ayrat. Aya. Ayrat bu ne? Sinekini çek. Ayay. Yes. Altanmadı. Kapınadı. Ayay. Papa. Olmaz. Umay. Mamanın. Leopard. Leopard. Hani mamanın ismini çık. Mamu как? Маму? Маму как зовут? Они имени семечек.
Önü imamı diyeyim. Mamani. Lan düştüysen o ne? Alıştı gene de. Bizden konaklar gittiler. Özlerinden son uydan indi bardak kalır. Ama da jiyip gitkenler iken. Da Raif abinin kiyimleri yata. Raif! Kiyimlerini alıp koy hazır ok. И садись за уроки, быстренько. Да, bizim İlyas abi oynadı indi. Zor doğru bir kitaplar arası. Bu öyle bir vesile zor. Bugün bir ders kajide kitap verdiler mi ne? Ничего ders kırdın. Друг на друга поставь, пожалуйста. Что ders? Kajide kitap verdiler de. Aha, karayına okum diye. Bu story kırdı mı ne bugün de? İlk kişiye sen verdiler mi? Bütün bilgilerini verirler mi sırası? Ana apayan da ulaştı mısın? Yemeyin de. Şu buna karasın yine. Kakın. Hazır okuysa kız bulayın de. Biz işmesin tatarça okuyanıyık. A тут... Уже математикаdan işi de var. Rus bulaşak. Matematikada? Nere işlersin? Matematik nere yapasın? Buna 12 13. İşlerde. Найдите значение выражений. Считай устно. Название промежутка. Nasıl yaptılar bugün? Makaronu bilen it. Ay balık. Nasıl şu anda hatırlamıyorum. Ayağın çekilirsin. Ya ne oldu musun? Siz kırganda hazırlap koyuyorlar mı? Bir yanında. Oğlum. Siz kırganda hazırlap koyuyorlar mı? Üzülür. Kıtası bu. Azınız var balasız ha? Yok, barıp ne oturup durabız onlar da verirler. Hep gidip verirler. Kimler? Dejurnaylar mı? Yeme. Teti mi kızım? Tetiler gitme kızım ne? Evet. Her segene yok bunda mi kızım? Düdüt? Bu tamam kızım. Sinan'ın молодец şunday. İyi vide. Ye. Да? Stop! Ya da Komi llamadı. Te lo kuşutla kakay. Rolina. Rolina. No. No. Oh, dur. Seni tanımadın. Ne kızım savaş şeyini. Ey, eline savaş şeyini смотрите. Yutmasın garen de. Bir yaşlık kız savaş şeyini. Dojili. Na kimya. Da? Bir bunda kakayını bir. Birisi buldu.
Нешесіз анда? Келгіземінді? Кем? Қайсысы? Жоқ, шамаған еш. А? Ну, бит аңа үстінде багажниклары жоқ. Біздің бит багажникі бар. Багажникі жоқ. Қайсысы сол? Өлек қабырылғаны? Қойт маған тұралы ол. Зачем так делаешь? Зачем пугаешь детей? А? Смотрите, что в садике было. Что было? Семечки. Это они сами там вырастили, да? Без тебя, когда ты отдыхал или там? Уже. Ты попробовал хоть? Хотя бы нет. Ты хочешь попробовать? Не хочешь? Пока не хочу. Когда руки помой. У тебя руки грязные, да? Понятно. Зарядка в конце. Поснимаю и все. Мусорка я барайын да. Какой? Теп-теп бітіргені. Теп-теп. Шапкасы матур ма? Нәрсе? Бантик в горошек. Раифқа трико алдық. Мектепке шундай матур булырға тиеш еме? Дебетінде қоя саласың. Үйге кіргеш күшәдірсің, кейбен бұны. Қоя саласың. Бәдәки. Коко. Айти. Давно сағыз? Руки. Кислый. Не слышу. Рәлінеге даже не понравилось. Ну-ка түкірге ярам, курдан отқаларға керек. Какой? Тошисың мұны енді? А? Да. Надо я побью Новый год. Новый рекорд? Мы не спорили вообще-то. Поехали. Куда пошла эта красотка? Мы вдвоем. Смотри. Чуть не упали. Айда, упадите уж. Меня сегодня узнали. Со стоматологом имя. Девочка Лилия. Это нянечка райондарынан. Хаттырламын, ул меңа тоқтады айсам сізде. Айтам сіз кімсің әлі? Мен де нянечка дей райондарынан.